Zdravo ljudi, evo nas ponovo u Boston University. Danas ću vam pokazati kako možete da nešto instalirate neki program ili tako nešto. Kao što vidite, snimam ne snimam ovaj put sa Bandicamom, već snimam sa Camtasiom. Ovako, kao prvo, uđite u start. Evo. Isključio sam slučajno, nema veze. Idete u Control Panel. I evo ovako će vam izaći, znači vi idete na Add or Remove. Evo. I vi tu imate puno ovih, kako se zove, puno programa. Evo ja ću na primjer ovaj Network Silent deinstalirati, samo da ga nađem. Evo, samo i kliknite na njega i idete na Change ili ovdje morate malo sačekati da se ovo, kako da kažem, deinstalira, da se napuni. Idete zatim na OK. Sad će se ono tu deinstalirati. I evo ljudi, uspješno ste deinstalirali program ili igricu koju ste željeli. Ja sam deinstalirao nešto za web kameru što treba. Mislim, prije sam to instalirao, ali bez veze, ništa ne treba. I eto ljudi, kada budete htjeli, naravno, izađete. Evo, tu nam je. I eto ljudi, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Lajkujte video ako vam se svidio. Ponavljam. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Naravno, podržite ovo što smo počeli sad Camtasiom da snimamo. Snimit ćemo ono i za Facecam kako ubaciti i tako to. Znači, snimat ćemo dosta klipova sa Camtasiom. Nećemo igrice, naravno, igrice ćemo s Bandicamom. Ovo je samo bilo kao proba. Htio sam s Bandicamom, ali opet ovako. Eto ljudi, to je bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!